Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog! Aw, apay ka di Angkal. Picturean na man. Ha? Ibakuran mo dagiti agtrab-trabaho. Wait! Ay, wala. Mayat Angkal. Kalpasan na. Siyak matimang picture kada kayo. Ay, wanang kalintay. Naimbag man, nalagi mo pinasiminto da ito isang ata na dalan paray. Uwan paray. Tapno awan ti maibagbagam. Rumbang na mo nga minakasta paray. Anya ti silbim ngay. Pasimintok da ito dalan nyo nga agpababa iji kalsada pare. Ay, agyaman kami nga rod king ka paray. Di ta kapay mata. Di mo badbadakan dagiti siminto. Apay, kasano ti panang simintuyo ti dalan aya paray. Na. Panawan nak dito Amo meter aramiden mi. Ha? Ay kasanungay, Inteng. Nalpasyon ti patway. Una. Hindi pa'y kalman. Nagbiit matan. Una ta alis to dagiti nagtrabaho a pinilit. Aya, ay nasayat nga rod Happy siguro itan da di apari badong. Ta simintadon ti dalanda. Hindi pa'y lang amin nga grek-reklamo nagalis. Anya? Awanan ti parikot da. Tana siminton ti dalan. Itag, manunalpas mo't lang da pare. Intig di pats pwede tawi. Nasaya at mo, kamaudyanan na, nasiminto mo lang ang tidalan. Ha? Nay, apay. Hape ngay. Hape akastoy. Ayun na yan. Ha? Tirumbang ko ba? Kahit saan nakastoy, ti pa nakaaramid na tuyang. Awan inaramid da nga steps na nga agpababa. Kan rumbang pa'y kuma. Nga daing kabel na pagkaputan ni ti igay. Wala niya. Ayawan. Kuna na nga muna tiraramidin na. Saan mo't gayam? Mayatan ti dalan yo kabadong. Nasiminton. Ay na, pudnaw maray. Ngam sana ka kontintaw itinamay anda. Anya? Kas jaya matagaramid iti patway. Ha? Tung palbilin lang at trabaho tinaramid da iti dalan may. Anya? Ibagam ka ni pare Inteng, tasaya atin damot Anya mo day tangay. No kasta. Ada pa'y kurang na? Ay adua, maray. Saan ka ada kayo tinangaramid iti patway? Wine kagawad, apay ka day. Kasano aya tinamay anyaw? Ta saan a kontento ka no ni kabadong? Plain latan Siniminto mi nga agpababa ti dalan da. Ay isumot lagayam tagrik-reklamo ni kabadong. Isumot nga mintibilin ni Uncle kada kamay kagawad. Inikan nyo ko mga min iti steps na nga agpababa. Tapnawan may galays. Nabuslon kanumot nga min iti simintaw no at dapay istip na. Saan abali Tinasken, maisimpayo na imbag. Ni Uncle man, isumot tibilin na. Ay, nasaysaya at pa'y amag na ak itiigid ti patway. Tanay, nagalis. Imbagak magkanimari ko anang ti parikot di tawi. Apay ngay. Tinasaya at ibagam nga ikandalaangan iti spatters na. Anya? Palkatan dalaangan iti siminto mo laang apan nakaagdan na. Saan lang nga dayta? Ikanda pa iti alad na iti agsinumbangir. Delikado mo lang timag na dito, nukasta mo lang. Naku naman, no da maigalis di tawi. Basol ni parintay. Saan ka no akong tinto da tatabadong iti inaramid tayo apatway Uncle? Ay nagkarumot daytan. Tungpalbilin ka no lang ti inaramid tayaw. Agin lalaing dayta apare badong Uncle. Saan ba't nga iso ti kapitan? Rumbang ko makano nga da agdan na. Kan makabilan ka no iti rilings a pagkaputan. Pat-pat mo dayta a tao. Mabuteng da ka no amag na iti patway ta mangan no maigalis da. Diskartidan at imag na. Paingay ko ma. Anya?
Anya nga ta, numapan nyo kabilan iti alad ken agdan ti dalanda. Anya? Tapno saan ang mabuteng damari tuyang amag na iti patway. Ay, nareklamo launay dagita nga agasawa. Kasano, pasalog ti dalan nga awan ti agdan na. Ay, kunak manayin, diskartidan amag na. Anya? Tinaskan ka tinungpal mi ti dawat na paribadong ang masimintaw ti dalanda. Ay, imbutos da ka dagiti tao. Ang di mo nisamat ar-aramidan iti husto ti pagrebengam. Kanayon nga reklamo dagita nga agasawa. Iti makuna, diskartidan da ita panagnada iti patway kagawan. Apay, itulok damit ang maigalis da. Sa bagay Aramatan damit ati utak ta. Di dagpabasulatan. Kapitan. Agyaman data na pasiminto ti dalanda. Panagkunak, mabalin mo mat atong palan ti dawat da. Marwam da kita. Nareklamo da launay. Anya? Kagurak ti nareklamo launay. Idin tutawan mo't mararamidan na. Kunada, kagura ka nun ni Kapitan tinareklamaw. Anya? Iso nga aguli mo kalaangan, badong. Tapno di da ko nang agin lalaing ka. Isoda ki di ati agin lalaing. Tapalpak mo, titrabaho na. Aguli mo kan ko na. Mangag na ka ni Kapitan. Agungag. Sige, makamuda ditan. Anyaya tinaknakan ni Uncle Mau. Kuharaw. Ha? Imbis ko madanggan na, tireklamo miking kwa na. Ha? Saan may talumaban kayo din kanyak tilukaw? Ha? Pudnaw, asaan nakakapitan? Ngam adda libro apang ibasbasarak iti amay na pagribangan da iti barangay. Ha? Just kiki day. Ha? Da. Inapod na. Kagurgurak na dya aparibadong idi pailang. Kat gaputakas ta, di mo matan ipangag ti reklamo da. Oh, nagado nga reklamaw. Agbuboksing kami to pay. Nga Ay, aramid ka di tinasaya at akapitan ti kasta. Apay nalaka. Ay, nalaka ti kasta nga aramidam. No kayat mo asimpaan ti dalanda. Oh, Ay, adamot na ba ti pundo ti barangay tayaw? Saan aya? ay, saanin? Ay na, nakabutbutang badong. Inayadong ngamin ti magnadi na patwi Ay na, ay madlaw ang naggalis ti semento. Ay mabitla ang tamag na akiti igayd. Aginahan ka. Yan na. Ay, natulid ka mo't na napandita baba. Madali ko araw. Ay, anay ko. Nagsakit ti likod ko, anay tupay ti daga, anay. Ay, panga si Makwaraw. Ipanta ni Nana Matuyang iji ospital. Anay ko. Kanya tinapasama? Ay, di ka nag-imbestigar Paandara mo, dahil tatricycle mo, tarasahin. Ha? Ay, sige. Sige, itatama daw. Di mo amaw maribanang, intarayda ni Marituyang iji ospital. Anya? Naigalis ka no iji kasimsiminto adalanda. Kat natuled. Ay, dayta kat ti kunak ka ni Inteng. Idi pa'y lang nga irikreklamo ni Kabadong dayta. Di mo't agtignay ngamin ni Kapitan. Binagbagaak mo't ni Inteng. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Kumusta nga iti kasasadi na natuyang tataba daw? Ay, masapol ka no ama si Minton, tinatukol ato lang ni Tuyang ko, Kwaraw. Ha? Ay, no kasta. Natukol tito lang titakyag ni natuyang. Why, isumiti ko na ti doktor. Kit basol day toy ni parintay. Ha? Nimpangag na ko matireklamo mi kun kuanay day. Adayo ko mana pasamak day toy kanituyang ka. Nuan niya man ti kaguram ka ni Pari Badong. Di mo aramaten ti kinakapitan mo. Di ka kumaagibalas. Anya? Aramidam kit di ti pagrebengam kadagiti bumarangay.
No imbutos da ka man wenno saan, patas latta ko mati panagserbim kadakwada. Nasaya at latta ko mati tratom kadagiti bumarangay. Takasta tinasayaat a kapitan. Anya ti kunap, kapitan. Ay ibagam tuman kini treasurer. Mangirwar iti kwarta apagatang iti materyales para iti pan nakaisimpati patwida paribadaw. Wan, kapitan. Kaya't ko si kantunti agpurchis kagawad. Sige, kapitan. Masapol maisimpati dalanda paribadong iti kabiitan a panawan. Sige, nasayaat mo't nukasta, kapitan. Narigat nga agpaiso. Mga no maulit nga dama igalis. Masapol landok ti maikabil nga alad ti dalan tapno natibkar. Unang kail, kung saan amaanay no bilang. Una, kalpasan nga may aramid dayta. Isaruno tayo ti agdan. Matong pa lang kail. Ngamsakbay dayta. Ibagam a picture ni kagawad. Masapol pa'y ayaday tang kail. Una, for documentation. Pare, kumusta ni Marituyang? Mayatay. Mabalin may terumwar intun bigat, pare. Mayat no kasta. Apay ngay may kapailaan dito ospital, pare. Umay ko kumustaan ani Marituyang. Nya. Siya kunti mangbayad iti bill na. Pare. Win! Bapang kami kinikwarog iti ospital. Anya. Irwar may ni Marituyang. No kasta, makarwar itan ni Marituyang. Una, kat siya kunti agbayad iti bill da iti ospital. Ha? Napanunod ko akastala ang ti aramidag. Tapno awang kong kunada kanyak. Sika ti makaambaw, inteng. Namiris ko ti bidot ko. Ano kumatay di pa nga inaramid ko ti kidaw da. Saan ko maanapasamak ti kasjay? Agyaman ka, inteng. Ta saan agrabe tinapasamak. Kan awan na tayo. Maragsakan nak paray. Tayo ti panagawid may. Kat na isimpayo gaya mandidalan may. Naamiris ko nga minti bidot ko paray. Saan na balay? Tinaskain, kit nasungbata na, reklamo may paray. Sorry pare No, nagkurang kada kayo. Awan na nyaman na paray. Uray, tas ikamot ti nagbayad, iti pan nakaagas ni tuyang kaw. Kaya naisimpayo mo tayo, ti dalan may. Thank you pare. Di kagdanag. Ta aramidak itan ti pagrebengak. Kas kapitan ti barangay. Ay na, maragsakan akmod para kada kayo, paray. Ay na, Kapitan Enteng. Saan nyo nga urayan nga dadakes ama pasamak sa kay to agbalaw? Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Voichi Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.